wa mbere mwaryamanye uko byagenze historique pare kuri kamera bikunaniye mu mazi ivyo ni banga cyane kuryamana n'abakobwa bangahe kuko tutakuranye nubwo no kubeshya nabyo ubumenyi muri filime ndundi bavuga yuko hari abakinyi b'amafilme nubwo musangiye umwuga ariko babasaba paku no kuryamana nowe mukinyi w'amafilme ndundi yo yarigeze kugusabye kintu wowe yaramaze kuza kuryamana ngo tubavuga baje ndonsa amahirwe yuko no mu propose akamariage mu gihe naba nabiteguye my wife akambera wife nuwahe mukinyi donc akwinspira tu vois Kadora veille okay kado umbiski Marezo aje gusaba urukundo cyangwa gusaba mu gihamana n'iki kintu cyo korohera okora unsaba urukundo cyangwa kuryamana mu gihe ubishaka mu gihe ushaka umuhungu ya kandi tugiye mu gihe ushaka umuhungu Hello bakunzi ba Kejo Media twagarutse n'agasore kari accompagné Marezo mwami wiki winyinyi les dents qui portent qui de vieux chini ana okay anyways no munsi tuje gukina je jabona Marezo agasore kari accompagné turabazanya nk'ubu je Marezo ambajije kibazo kaguye nga kakagwaha tugira gutya d'ailleurs urabitoye kaguye nga kuri question ni kibazo nga kuri question ni kibazo ciwawe aha mugabo kaguye nga unywa amazi ariko kaguye nga ukananirwa no kubaza unywa amazi ya mviriza tuhindukije gutya kakagwa nga hano nga ni ucanwa amazi si ucumbaza kibazo kinaniye kwishura ucanwa amazi sawa no sawa Turashobora gutangura. Kandi usenge ko rero ibintu no macetana. Oya turasenga duheze. Oya sengeri igiye mukino mana data twese. Mana data twese uri mwijuru igeme yacu bikunde twikine neza amen. Mana data twese uri mwijuru ugerageze urabe mana igiturire naho kitabaye murabizi nawe naje no kufinyira kantu umuko baza kumpa nimba ubona ko barako bampaye hama nkasinda ibibazo bikagwa byinshi kuri we amen. Twagiye. Okay mana ntagiturire. Okay. Oya utangu kujunza nabi aya mazi ni menshi oya nayo nyine amazi yabwo ni urukura bijunza nabi okay bayibonye oya amazi ni menshi kumbe yatanguye yasuke mazi yasubyaje mu jage kwera agacupa kara kanonze ni keza bagakuye mandi mazi ya twagiye kama wanje Dadi. Yo! Reka kujana nibiguruka twavuze ko ni wawe. Oya basha mu Jiwanje naha ni wawe. Kuri kuravya ni wawe. Ikibazo ca mbere gihereye kumenyesha makuru wenyine yagiye nyihamagarira. Ikibazo ca mbere. Kamarenda kubaza icoroshe kugira ngo nanyimze kumva kuza kuzana manani. Ishaka kumenya umuhungu wa mbere mwaryamanye uko byagenze historique pare kuri kamera bikunaniye mu mazi ivyo ni banga cyane ndabizi kibazo onje hagiye hash nabonye ntanwa yose wewe inugezaho kuri parti ya mbere indi parti niyo kumarira gice gikurikira okay niba tanguye nene wewe inwa nagenda kugeza kuri parti ya nyuma niyo gwe kira turabe ahora duke sa duke ya safi sana yes nijewe nzungurutsa cyane wowe usubira nyine kina shazungurutsa kuko bata yo mana nakwinginze kwa Marezo oya uranyibye Oh, haleluya. Wizungurukirije bice bigira. Okay. Aho. Ikibazo ca mbere. Ndashaka kubaza ibibazo bibiri. Senda kubaza kimwe. Ni kimwe. Jangira ndakwaje coroshe. Ntacyo.
sawa ntabwo cyoroshye umaze kuryamana n'abakobwa bangahe kuko tutakuranye nibwo nakubeshya nabwira ubumenyi si benshi kandi si bake ni bangahe renga ngaho n'nyishuri nakwaje abahubwo mumaze kuryamana ni bangahe 10 uragasore kare bakompanye kweroke bararenga 10 warambeshe kandi ntabyo kubesanya birimo ni 10 kuta ko ntabonye baharura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cyangwa harimo abo wibagiye biragusha umpenzi imana wenyine n'uzopamara urabona ko wasabye imana ngo musenge ni 10 okay ubumuntu bisa okay gasore kare bakompanye ibintu bazibonera muri bazonyine okay uri umuseneyasite nuwahe umuntu wa mbere mumaze gukorana akakubangamira donc ukavuga ati uyu muntu kwera arambangamiye geze ku rwego sindi nyine ukabajene ku buryo basi wumva uri mu kugera kuri etape yo kumwereka yuko akujene Angena mu buryo nyirakinda mwanka basi muri babandi agukorera ikibi akakwicira akazi mukinnyi w'amafilme nanka wewe utanka urashobora hariho umuntu ashobora kukujena gusa hari umuntu ashobora kujena hari umuntu ashobora kujena ariko ukamwankira ibirofa kora bijombo hari umuntu amaze kujena mu dusangiye umwuga mugabo apana mu kazi Angena nyuma y'akazi ndibaze nubwo dukinana ndamwanga si kumwanka ariko nimba ntamwiyumvamo ni ndega nshaka kumumenya kuko ntajya umunwa biba bingeza hano cyamamara okay wewe uramukiye ni jewe ndamukiwe kumenya ngo je ntibiba bishaka ko ndakubaza yes ndabona umwe musindanwa muri filme ndundi bavuga yuko hari abakinyi b'amafilme nubwo musangiye umwuga ariko babasaba paku no kuryamana nowe mukinyi w'amafilme ndundi yoba yarigeze kugusabye kubi oya yaramaze kuva kuryamana ngaturabira baje ko ntamubona neza nta n'umwe yakwe kunywa amazi ko ndamuzi uyu bizi gute niwe yabikubwiye yego umuvuge niwe yabikubwiye niwe yego ari wewe bikubwiye sawa ndashaka kwa mbere niwe yabikubwiye none ngo yaransabye jewe muri make yari imana maji ubimbwiye cyane kwibeshera kweri yari besheye ninde baje ninde baje yaranyimye narahatirije wowe ninde baje gusura imana cyakora oya ninde basi genda gusabye kugira bibonekane ko umubeshi mu mana yesi mbere sawa basi ni wamuvuga ncanda yanga nina muvuga yego ni jewe aho icyo kintu kibaho arabeshe ninde oya muvuge nimba hari ishobora nari ndagupimye tu numve ko kwishyura icyo kibazo bisigura muri industry nta si ibyo gusa nega ntuyanwa kuko ntiwabeshye ya muri make muri industry cyo kuvuga yuko ta ibyo bintu bibaho barubahana bafise indero n'imico ya byiza naje ndabishingira intare urabishingira intare ya ndinya kubaho ni wewe okay hey sema karama kindi kibazo gikurikira ni kihe kintu ko twagukunze mu mafilme atandukanye kandi menshi ni kihe kintu cyabaye nk'icyakutumye ubangamirwa gituma ugabanya muri filme basi uva muri kontra aho rukoramo cyangwa uvaho twahora tukubona ukahabwa ku buryo tuzishyira kubona sinavuye muri kontra kandi sinavuye muri filme ndayirimo ariko icyatumye ngabanura kubera ndi umubyeyi mushasha muri make nkeneye kwitaho umwana wanje cyangwa kwaronsa akazi muri akeje none uvuze iby'ubu canke ibyo mu minsi yahera muri iyi minsi nyene iyi minsi turimo urabona ko habaye ibintu byo kutaboneka gusa vraiment mugabo muri no minsi impamvu nako ndaboneka cyane muri filme vraiment ndi mu mabanga yandi mashasha yo muri Akejo Media
nisanzwe niyo mpamvu umugabo filme ndakina vraiment ndacakina ariko nta mwanya nyene yihariye mwinshi cyane nko nahorana ubu gifite ikibazo cyane bucahetse ndashobora kugira uko cyane wewe gira wewe yari jewe yari jewe sio mpaye ruhusha none sio mpaye ruhusha ngo gira wampaye ruhusha yari jewe oya reka ndakuzungurukije bitime bingwako nakoze rega imana ntidige ku murongo niho bihinyukira none woraba umurongo wawe wawuhengamitse ni uguhera ngaho umurongo uduku none ubona ko adatumbereye iwawe ntubona nishura rero vuga jinga ndakoza kaza korosha just singorana nanjye nakubwira wowe kumbaza ibibazo bigoye niba nk'umukinyi w'umukobwa akuryohera ku buryo uvuga ati urumva w'umukobwa nanjye w'umukobwa ku buryo uvuga ati uyu ndonsa amahirwe yuko nomupropoza mariage mu gihe naba nabiteguye my wife akambera wife nuwahe mukinyi donc kwinspira tu vois Kadora Vera kado wumvise kiganiro Kadora Vera aranyinspira ku buryo sometimes nenda mubanya ahantu sinda bimwereka ikigoro nyine aza basani abasani urumva ko umusani gatoya like nyine ndamubona nkumva umutima urashitse ukuntu like ari mu bakobwa nkunda pe ndakunda acting yabo ndakunda ukuntu yitwara sinzi imico yiwe yo mwibanga donc en général uko yitwara uko yitwara ndabikunda sasa like umuntu nibaza ko yabadana visa na shiri nashaka propose ngashaka nibuka nkufise ibiro bidakwirana 50 acamita nicisha intege je wenyene nka wewe vraiment wumva vraiment ucitse intege uragasore kare akompanye hara ikibazo nuko ushobora kuba akompanye hari umuntu adakunda ibintu bya akompanye yikundira ibintu by'akajagari like usanga ari muko ni jengira kugira n'isoko ndenganya ni wewe kiraraba iyo kirabye ndetse cyarabye ku mukondo wawe okay hano ikibazo sinzi gihagaze aha hagati yawe abana ko kina film ugakora na journalism rero aka kazi ka entertainment ukora n'umugabo habayemo guhitamo ikintu kimwe uhitamo iki umugabo byanyabyo rero hitamo kandi atari turiko turakina ni je nyine turakina turatinga turakora umva mpebakazi yahitamo none umugabo ari umugabo amandaga he navuze ngiye hacho none uwo ushaka ntabure kontra atamugabo mpaye ariko byiza basi dufate nk'uwo nkabya kandi no ufise taki ufise taki fise taki savidi taki se no kuvuga yuko basi umva ushaka umugabo no ushaka umushirirazi bon namahitamo mbajije ivyo nco nahitamo nahugiye no hitamwo umugabo hako hitamwo entertainment nyene none aha ndumva sawa sindabise kuba ndavyanka we basi nta kintu ushobora kwanka kubw'ibihe birabaho ubwo yandi mahitamo birabaho muri make je sinoza kwicara ngaha ntakunda akazi sinoja kina filme ntakunda akazi nta muntu ashobora gukora icyo adakunda acagita mu nzi donc acacika intege agashaka iheba complètement nawe mbaza basi tureke ibyo gukina amajoro tubaza ni wowe uzungurutse mana none nivyo koko byanze okay mfite amashimwe agurumana nk'umuriro vuga rero hanze okay ikibazo mfise si kindi turamaze twarakinanye filme yitwa Akotsi shaka umbwira umuntu yakubangamiye udahere atawo ucishijemo muri bajya bose twakinanye Akotsi uraba umuntu yakubangamiye cyane ku buryo vraiment babiri d'ailleurs shaka umbwira babiri abantu babiri bakubangamiye gusumba abandi guhera kuri boss yabere gushika ku mukameramani n'uwafashe mikro wa mbere yambangamiye yola
Mtipe toyera yora twakinana ari umukomeje mugenzi wanje bona mwanse kubera comportement afise comportement simbi ku bantu bose ariko kuri jewe ntiryohera yagute nyene niyo dushaka kutubwira hano inzoga mu kazi si bibi mu kazi rero turi mu kazi wacu usanga waborewe usanga uriko urakora ibintu bitajyanye uriko urarenza isene twari gukora ndagishigikiye ya ariko nize kutamwanka wanka ibyo yakoze gusa bore guri mu kazi si byiza nyene yakoze gusa ikindi nyene cyo gusiba agasibisha agasiba muri tournage kandi uzi ko umuntu aba yamuteguriye iki sinzi ico byavuye ko ariko cyane ngerageje nko kumuvuganira gatoya nibaza ko byari bigoranye kugira amenye ama information ya tournage kubera kujya kurata telefone yari afise nibaza ko ariyo mpamvu sinzi mugabo nibaza ko ariyo mpamvu nimba ari ibyo naho nta kibazo umuntu arahagira ku mutima wiwe oye none uramwanka cyangwa uwo mwanzi uwo wansi ibyo comportement ziwe uyo mwanya nyene uyo mwanya nyene none awase comportement ziwe muga nk'umwanka sinamwanka uwa kabiri naranze abantu mwahena ibisusu iki nka like nka warangirageje nakugize gusa Imana uramaze kumenya yuko Imana hari ibintu irema mwe ikabarengerezako bibiki yararengeje nyashi no mu cyongereza ntabwo rukoreka nyashi no mu cyongereza irimo ivuga uko nyene nyashi ndabakubita nyashi mu cyongereza bavuga nyashi rero we nawe ariko Mariya urandenganyije warangirageje aha mu bantu bose bakiye mu koti nera ni jiga zitanu nera umunyamusaga reka no umunyamusaga yarazunguruka uko akajipo kose hejuru nkaba ndabonye x-ray yezu uramubese ikido kiwe yabambaye mwagakora rero nkaba ndagerageje kuko je kuri jewe igipiduzo kunye nimbira ibindi byiyumviro bitandukanye n'ijani bantu bindi mpore basi basi sindashikaneza mu gakiza ariko ndahabona mu gakiza ni hariya aca ndaba inyuma rero nkabona ingidi nkabona ibyo byose ko tukipo tugufi ariko icyo ntabona n'amabiya ngo niteho ariko nditaho tubona ndatubonye kimito gukata ikorosi ndaje nyine bakoresha umwanya agakiza burakazamo uzobora kiza petit frère uzobora kiza okay ni jewe okay oya ntusubiramo wabonye ko kari hanagiye wa ikibazo kindi cameraman ndakwinginze mbariza please ndaguhumira nagenda kumuhambarize nangorane sawa gusa ntibyarimo oya ntacu bazi nisabiye twabisa twabemera ntacyo ndakubatse iyo ntwengo nicyo kibazo yaje aratwenze badurindire kwana sibyo reka nze kumaza ikibazo gikurikira arizo nkeneye mbwire ntumbwire ibijyanye na kamera uko turi mu kameramani oya wewe ntushaka wewe reka ndakwaze jewe nkeneye umbwire umukobwa mwakundanye yakorohera kuronka kugira iki basi agapasiparuto kanje gaterera hejuru yakoroheye kudraga akorohera no yari buri kintu cyose buri kimwe no gufungura no kubomora reka umukobwa yanyoroheye gusakira yakorohera kubomora no kubomora iki resha yari umugenzi yitwa nde ibyo ni ibibazo bibiri twishyura kimwe bakabikora n'abavuga amazina umukobwa yanyoroheye kubomora no mu mwanya yaragiye kunyandikira ngo ndamupositinga ariko noneho amazi aca yiyumva wewe kuko ndamuvuze izina ntuka nshobora kuba ndamumara amaje ikihe
Si byiza nshaka namara maje kuko naje rega niyo mpamvu twakinye naje ni nkuko yanyandikiye nambwira yuko yanyandikiye sure serious ati ndamupostinge nanje sibyo ndimo twarahigeje kandi nanje nagiye kamvuga ati naramworoheye kubomorirwa kumubomora bisanzwe naho yo kuvuga mu izina we ntanahiri ariko je sinjya nawe nukuri man byashitse rimwe nimbuzi manzi nzi ibujumbura mareza arimo byashitse rimwe nyene nca hejuru y'ikiyaga kujya kwa Yesu ana Yesu ntingiye mu kiyaga bya original iki hejuru agendera hanyurako naje naho nyoye ko kujya nyene ya pole sana ndumviye n'impanuka ko bari ego urukura nampenda gotomera amazi iririgize kabiri nywa amazi ya mari naha first shamara jini jya mbere nywa amazi maze nje ligize kabiri yose nige sijya kabiri wewe sijya mbere ni one take no iya kabiri yafuditse numbesh gotomera iya kabiri yafuditse gotomera ya mari yose amazi yanyu katera gripe manakagiye pole sana turi buza dutaje karanje ndasuka ndazi ninzigira jamu ngira je mara ni wawe yes ku murongo subiramo byoroshye rero ko ari inzu yiheba ubazwi ikibazo nanje cameraman mumbarize ikibazo nashangira ngo mazi basi mumbarize ikibazo akira mike ndakuzere ndikombaza ibigori kwanza wewe baza nuko nyene ndikombaza ibigori nuko nyene byo si ibigori sawa reka ndakwaza ikibazo wewe mariza aje kugusaba urukundo no kumara amazi si gusaba nganwa amazi okay mariza ndapinginze ntugihinduze kibazo kibandaye okay mariza aje kugusaba urukundo nike kintu okay kugusaba urukundo ni uhitemo ibintu bibiri mariza aje kugusaba urukundo cyangwa gusaba mu gihamana nike kintu cyo korohera ukora kunsaba urukundo cyangwa kuryamana mu gihe ubishaka kunsaba urukundo mu gihe ushaka umuhungu kandi tugiye mu gihe ushaka umuhungu kore yuko mwamumishije mu gihe muvana kwa chagenda oya sabu urukundo ariko ubundi jamufasha kumutera isunda ugite turakompanya mu nta kibazo rekura nta kibazo reka nanjye cyenda mubaza ikibazo kimwe none pasike ko hambavu yo kubutona akunda oya sawa ukunda utandukanye gukunda wabivuze ibintu by'abasheri sheri shushu nabuze kujya muri rurasi turi sheri shushu usibye no kuba tom byanyabo cyo imagine rero nk'ubu nyene bishitse tugahurira mu nzira yo gutatanisha nyene bazika abakobwa umubiri nawo ntusezerana ugasanga batwaye inda yanje uwo mwana wo mwica ngo nuko avutse ku mugabo nk'uyu urakoze no kunkunda wo nku wamukunda no kunkunda wo nku okay ndakwaza ikibazo gisigura yuko uto mu gihe marizo bwa ati je ndagukunda vyanyabyo kandi ukabona yuko agukunda nawe ukabibona gisigura ko mutoja mu rukundo hama mukabana mukabumva n'umugore habaye oya sivyo tubukene kandi zubukene nabavuga okay nabahe bahungu ukunda bameze gute oya sivyo uratandukanye oya bijya ntari mu mukure nguri bagukure mu mazi umviriza si kuvuga karite burya kwanza murako murankoresha amakosa umuntu nyamuntu ahitamo wakunda umutima uramuhitiramo
oya ibyo ni blague ntituri sérieux turi muri no turi serious okay reka ndabishure biri serious sibyo umutima ni ubuhitamo jebwe wewe Jesse je nihitiramo urabitahuye kuko hashobora kuza bimwe bavuga ngo abafise amafaranga menshi kandi bazi ko atawukwanga amafaranga nta mwango w'amafaranga akunda ubaye abaye none aho nyabahakoze iki ruba rurukundo kandi biro mu muntu akaza ari umuntu ari class atesa urumva mugabo ntumukunde impamvu yuko umutima utamuhisemo utanamukunze urabizi ibyo urabitswe bibaho